قطابیên devera Şingal û Zumarê û Beşîqa û Telesqof beşek ji wan yê zankoya Dihokê sala xwendinê timam dikin ke bi neredda ser bi zankoya Mosilin. Lê ew qutabiyên bi mêvanî li zankoya Dihok dixwînin hin ji wana yê qonaxa çarên ew lê ew dema timabûna salê da bawername xwe wernagirin. او قطابیت شتن لیره بخونتن سالا که نوکا مایت کرین و که میگویی 2 سال 3 سال جی یاد بورین اما کو او قطابیه باورنامه وال بگرتن او قطابیه دفت تعلیمات مافنینا باورنامه وال بگرتن و زانکو ده کی جنشتن باورنامه بداتن چونکو ملفی وی نمرین وین ان قناغین ان کی و دوی و سه قالك شوان قطابیان القل خونه ناینش بيشتي تكشونا يا وضعي ونوكل زانكو يا مسلنا فاجبر هندي جي زانكو ده کی نشتن باورنامه بداتن او قطابیên bi mêvanî li zankoya Mosil hatine zankoya Dihok zêdetir ji 1000 qutabiyan e. Ew qutabiye jî hez dikin bawernamê xwe wergirin û birêka hikûmeta Herêma Kurdistanê xizmeta deverên xwe bikin. أسواق وخلق شنغال ما مشكلة تعينينا سر أقليم جي تقديم أسم تقديم بكم أقدر درتشوي زان كوي منسلبم وسر أقليم جي هروسا بس أفضلية أو حزب شخصية مينة أس وكو إكشوان مدفي سر أقليم بم لگوری آمارین زانکویا دهوک ده سال 2015 دا ده 2665 قطابیل زانکویاوان درچن. او قطابیین دورین در و اداره هرما کردستان جی دوین خدمتا دورین خواب بکن. بيش التخرج بتنهاري كيف بيت بيش خدمات ويد منطقة بكتن ويد دفاري بكتن أو بري هنجي جيالو يرا. قطابیین که پاش روجوان یا گریدای به زانکویا موصل و زانکویا موصل جی چارنویسی و یه دیارنینه چونکی او باجر که حتی نها لبن دست چکدارین داعش دایو بچرنگا حکمت عراق نشد سرداری دیگل چه کین اداریت وی باجری دا بکد. پیشمرگی کردستان شاید به هزا خواب بشک زور جه آخا باشور کردستان به تمامی کنترل بکد. او قطابیت قناغا چارجی که بنا خدام باورنامه و خلکی وان دورانه حزدکم به پینوسی خواه خدمت وان دورا بکن. کاروان علی روداو دهوک